عذاب سكت دوي اگر تبي PKK چیه به نوی PKK دشت اثبات بوی چیه دنیا به یک به یک انسان تنه خوا درست آوا بکه لسر روحی آزادیه لسر نجی آزادیه خوا حبک چه بکه سازیا که دخوادا ریخستنا که دخوادا چه بکه اثبات بویه که دنیا پیندکا بۆچی تورکیا ئەوەندە ڕێگەی بۆ خۆش کراوە کە بتوانێت ئەو لە سەدا حەوتەی خاکی هەرێمی کوردستان داگیر بکات جەندەرمەی تورکیا هاتووە لە ناو خاکی هەرێمی کوردستان و لە گوندەکانی هەرێمی کوردستان بازگەی داناوە بێ هەڵوێستی ئەمان وای کردووە ئەم دەوڵەتانم بە بەشێک لە خاکی خۆیان هەرێمی کوردستان سیرکەن هێرشەکانی سوپای تورکیا بۆ سەر خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی شتێکی ناڕەوایە و دەنگی گەل دەنگی هەر چوارپارچەی کوردستانە ژناوەندا نوچەیە رادیۆیە دەنگی گەلدەن باش گوتارین هێژە ئیرۆ 21 تیرمەهێ 2024 ڕۆژە یەکشەمێ لە بروکسەلی ساعت 15 لە ئامەدەی 16 ئەمێ نوچەین داویە پێشکەش بکەن دەمە ئازادیاری بەراپۆیە د فستیڤالە شەهیدان ئا تۆپڵدل یا کۆ فکرین عەبدوڵڵاه ئۆجەڵان تێدا هاتن نیقاشکردن بەرسڤە فستیڤالە شەهیدên a Topldol yek ji festîvalên xwedî kok a tevgera Kedya Ingilistanê ye. Festîval roja înê li bajarokê Tolpodal ya herêma Dorst ya Ingilistanê dest pê kir û sê rojan dewam kir. Festîval îro wê bi meşekê girseyî û mîting bi dawî bibe. Sendîkayan û rêxistinên civakî yên sivîl di festîvalê de festivalê de atolya avakirin û gelek nîqaş meşandin nûnertiya têkiliyên derve ya Meclisa Gela Kurd a Ingilistanê û kongrestar di festivalê de cih girtin kon û stand vekirin. Di standê de pêngava ji Abdullah Öcalan ra azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî hate meşandin û nasandin û qala tecrîda îmraliyê hate kirin. Ketkaran serdana konkirin û alaqeyeke zêde nîşanî pirtûkên Abdullah Öcalan ên têkildarî Konfederalizma Demokratîk dan. Nûnerên Meclisa Gelê Kurd û kongrestar beşdarî panêl û semînaran bûn û têkildarî fikrên rêber Abdullah Öcalan axivîn û axaftin pêşkêş kirin. Di festîvalê de di çerçeveya pêngava ji Abdullah Öcalan ra azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî de panêleke jî hate pêşxistin. Di panelê de nûnerê têkiliyên derveyê Meclisa Gel a Ingilistanê Agît Karataş û ji hevserokatiya Meclisa Gel a Kurd Türkan Özcan axivîn û spasiya Kongreya Sendîkaya Ingilistanê kirin ku îsal pêngava ji Abdullah Öcalan ra azadî di festîvalê de pêşwazî kirin. Festîval û îro bi meş û mîtingê bi dawî bibe. Bi sedan şêniyên bajarê Dirbêsiyê yê kantona Cezîrê bi meşekê tecrîda li ser rêber Apo şermezar kirin û daxwaza azadiya wî ya fîzîkî kirin. Xwepêşanderan li çerxa rêya şaredariyê rawestiyan û ev çalekî veguherî mîtingê. Di mîtingê de hevseroka rêxistina Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ya bajarê Dirbêsiyê Diyana Abdullah axivî.
بله هفسروک DDP یه آمده محمد شرین گربوز درباره تجرید مطلق آل سر ریبر عبدالله اوجلن آخوی و گوت دستلاتداری AKP MHP بکاوس و کریزا کور لسر لنگا دبینه بپروپاگاندا و دروان هول دده رای گشتیجی بخاپینه ده شخص بریز عبدالله اوجلن ده همو گلین ترکیه دبین تجریده که ده دگره محمد شرین گربوز دست نشان کرد که دستلاتداری AKP MHP به دروتی لیستکان دکه او گوت شونا جیان هفار آوا بکه به مخاطب پرسگری که تیکلی دینه تجرید بداویی بکه و لسر آزادیا فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلان با آخفه به حقوقیان دکه او وان به حقوقیان جی انکار دکه تشتی که لبر چاوان نای انکار کرن تیکرن ایرو چار آلین جهان جبورا کرنا تجرید دا خوازه که هفار دانه نشاندان دستلاتداری AKP MHP او دولت نکاره وی دا خوازه جندیتی وی وره حتی که او مرج و شرطین که ای تجرید جهوله را نبن و شر و کاوس دجوارتر ببه از بانگ لحمو گلان دکم دوی ام به هفره وی تجرید بشکینن دوی تجرید مطلق آکو لسر بریز عبدالله جلن هاتیه کرن به را کرن هفسروکی گشتی یه دم پارتیه تنجر باکرهان بریا جوینا لناوندا پارتیه دا خویانیه کدا بانگ لمخالفت کرو گوت لی اف شر دا سلاداریا AKP MHP'ye ne şerri gelin Türkiye'ye şerrin li cihani her kod çe grantır dibin je çareseriyan jere peyda nakin je prizgirkan ra çareseri peyda nakin mehel bijartin li Fransa İnglistan u İranî şopandin li cihani u herêmê me dimjarên ku derdikevin pêş yek jê jî şere û ya din jî aloziya siyasî ya civakî ye bekirhan anî ziman ku dem partiyê îradeya gelan esas digirin lê desthilatdariya AKP MHP şerxwaze û otorîtere ku îradeya gelan gasp dike لعفرین جی ام دبینن کو گل بزوره دده کوچ برکرن او دخوازه دموگرافیا عفرین بگوهره دوی مخالفت پیشتگیریه نه دوی فراستا شرخواز او نه شری گلین ترکیه دوی گف لأولهیا گل هریما فدرالیا باشوری کردستان نبه اردوغان ده دا خفتن آخوا یا تیکلداری قبرسی ده گوت ام جبو مذاکره هفزیتن و چارەسەری و آشتیه که ماینده یا لقبرسی آماده نه گلو چما جبو چارەسەریه پرسکرگا کرد نه آماده به هفدیتنا ایران و سوریه ده آرامی نای وی ولاتی به هفدیتنا گل کرد ره آرامی و دموکراسی تی وی ولاتی ملا عبدالله کلاری دیار کرد که ارکا اولی یا هر کردکیه که آخه خواه بپارزو لهم برداگری کران لبر خواه بده برفراهیه دا خویانیه چه ترکیه و چه دولتکانی ناوچکه همویان جملة وتفصيلا بأول وأخير الألف تايا بيوانديانية بو إسلامي كا إما خوش معنوي كإسلامي خواو بيغمبره أما ببري دم أليم ببري دل أليم أوي كبخويني تو إنصافي هبي وجداني هبي أمانة هيش بيواندية كأنية بإسلامو چه داعش بي چه هاو بيدكان بي أمانة دروس كراون هر بينو ناو أمزل هزانا من تنيا نابينم داعش تركيا دروسي كرد بي خواه برخاتي ناوجوانا كانوا ولا برخاتي صفة برزكان كخوت فرموت إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا خواه متعال فرميتي ظلم من لسر خوم حرام كردوا كخوم خاون ومالكي إيوم خالقي إيوم لبيني إيوش الظلم حرامة فلا تظالموا ظلم ما كان خواه برخاتي ناوجوانا كان كخوت فرموتا لأنصرنك ولو بعد حين بمظلوم كان خواه يقول فرميتي سرتانا خم با ماويكي شيبيا بچه خواه برخاتي ناوجوانا كان أو ملة مظلومة كست صالة ظلما لأكري رزقار من ك بردفک پارتیا آزادی یا جواکی توپ
جولیانا گوزن دیار کرد که دستهلاتداری AKP MHP دخوازه بشر تمنی خواه یه دستهلاتداری دریج بکی خوش سر پیا بهیله سیاستا شرجی چافکانیا کریزن آبوری جواکی و سیاسیه ارمان جوان آواکرنا سینورین میثاق ملیه اف جی خونو خیالن جولیانا گوزن گوت کو لدجی کردان حقوقا میتینگریه تیب مشاندن دستهلاتداری AKP MHP هول ده رژیمک ماینده آوا بکه دوی ام مل بمل بدن گلی کرد و لدجی شرخوازی AKP MHP تکوشینک هفپار بریوه ببن جیگرا سروکا گشتی یا پارتیا شورشگر گامزا تاشچیجی گوت دستهلاتداری AKP MHP جبو تنکرنا گلی کرد به همو دولتین هرمی ره کتیه نواتی کلیان هیز او درفتین دولتی به وی ارمانجه سفربر کرنه اف جی ترکیه دخه ناوا کریزو کاوسان اف نابه نای قبول کرن دوی همو پارتین سوسیالیست و دینامیکین دموکراتیک ببن یک لدیجی پولیتیکاین داگرکریه مل بدن ملی تکوشینا گلی کرد سروکی گشتی یه پارتیا تفگره کتکاران AHP حکان اوسترک جی دیار کر که او نخوازن به بهانه پولیتیکاین اولکاری نیزی پرسکریکا کرد ببن شر تو پرسکریکان چارسر ناکه دستهلاتداری AKP به برزانی ره هفدیتنان دکه گلو چما با آلیه دن یه کرد ره هفدیتنان ناکه پرسکریکا کرد ایدی بوی پرسکریکا که ناونتوائیه او دوید ترکیه وی راستیه ببینه و دستچی پولیتیکاین داگرکریه برده کمیته ریوبرا تفگر شورشگر یا یک بویا گلان بده جبو هفتمین سال وگر شهادت یک جه اندامین دامزراندن بده و اندامی کمیته نوندی یا پارتیا کمونیستین شورشگر اولاش ادالی داخیانیک دا بده گود هفره اولاش آنگو گوکان تاشیکان ده تمنی خواه یه جوان ده تولی نوا تکوشینی بو و بیر آواستان تکوشین کر جی چالکیان لسه حتی چالکیان زانینگه جبر خودان گزی حتی چالکیان کارکران جبر خودان کوبانی حتی چیاین آزاد ده تکوشینی ده سینور ناس نکرن هفره اولاش ادالی جبو اتفاقا شورشگر یا گلی کرد و چینا کارکر ترکیه آوا بکه ده آوا کرنا هبده ده با آوه کی اکتیف جه گرد و کده کمزن نشان ده هبده ده کسایت شورشگر و انترناسیونالیست اولاش ادالی ده همو شهیدین شورش ببیر آنی و گوت امی حتی تکوشینا خواه یا یک بوی یاکو دوری مکریه امی حتی داوی حتی سرکفتنی و تکوشینی تاجیدار بکن لگرتیگاه یوزگاتی بمپیکرینین ده مافان دلوتکی دنه کوملای مافی مروان شاخی انقره جی تکیلداری بمپیکرینین مافان این زندانا یوزگاتی راپورک آماده کرد راپوری ده هاتا گوتون کو لور زختان کل سرگرتیان تکرین هر کود چیزی دد بن لگوری آگاهیان کو دراپور ده جه گرتن گرتین کو جزای نوان دقده ناین بردان نخوشان نابن کنترولا پزشکی و پیدیوی نوان ین تندرستی ناین جه ایها ده بانگل رایداران دکی کو اف بر پرسکریکین گرتیان ورن چاره سرکرین و پیوانین مافو مروان ده ورن بجه آنین اندر پویراز چارده کانونا 2015 دل نافچه جزیره یا شرنخی هاتا گرتن و دو جاران جزای معبد لی هاتا برین پویراز بیک گرچک هکی خواه بردوام دکه و ده پشتاوی ده پلاتین هیه و دستی ویه چه پیجی فلج بویه جسدی پینجی آستنگ داره و ده حجره یک سیده یه تیرا گرتن پویراز نهاجی لگرتیگه ها 2 ملیه یا نافچه ارز رومه تیرا گرتن هفجینا پویراز
فردوس پویراز تێکیلداری ڕەوشە هەڤژینێ خودە ئاخەوی پۆیرازە نی زمان کو هەری داوی د جەژنە ڕەمەزانی دە چوویی سەردانە هەڤژینێ خوێ گوت کو تەوی vê ڕەوشاویا گران jî hevjînê wê xistinê hucreyayê kesî de hatiye heta banga piştgiriyê li vê pirsgirêkê kiriye ku hewldan bêkirin were azadkirin em ê li berfirahiya vê heypevînê guhdarî bikin. Rastê îcer ku naşxile yani naşxilandinê dî dawayê dî ڕەوشەویە باش نەدیدگوە ئەسم نەخۆشخانە تێم فیزیک داینێ با سێ meha فیزیک dayê گوێ me dibin û tînin çarşemê vê çarşema bûyî çixa geray vê bûyî reşama îdare lê dîsa birin vê halî de jî birin tekfîtirê bê malê em çêtir çedawiyayê bikî zaten rawşawiya dîdî ne em de baş bî Ava jî serdahat îca xerabtir bî em dixwazî min fîzîkê jî ama neweş derveya yani vê malê em ê çêtir tedawiyayê bikî em ê çêtir lê bibîxwayî ji xwe tekîcirê de nika yani çi alîkariya xwe nika Belê li gundê kara xerab ê navçeya Hezexê yê zarokekî bi navê Azad Ay yê 6 salî ku bi nexweşiya serebral palsiyayê ketiye girêdayî makîneyan jiyana xwe encex dikare berdewam bike ji ber qutbûna elektrîkê amûra wî şewitiye û ew bênefes maye bavê Azad Nurullah Ay diyar kir ku dedaş bi vê pêkanînê de jiyana kurî wî xistiye metirsiyê û banga hestiyariyê li rayedaran kir. Nurullah Ay got kurê min heta 4 saliya xwe baş bû lê piştre nebaş bû û me ew bir nixuşxaneya Êlihê. Pijîşkan got nefes nagire û divê em qirika wî qut bikin. Pijîşk got ku ez reçete û raporekê binivîsînim û nîşanî qeymeqam bidim ku ew jî alîkariyê bide we. Em çûne cem qeymeqam û wî jî got em ê trafoyê ji were bînin lê belê trafo neanîn û bi salan e em bi vê pirsgirêkê re rûbirûne. Nurullah diyar kir ku vê carê ya herî xerab jî ew e ku dedaş bi awayekî keyfî cezayên peraya li me dibirê. Li şûna ku dedaş alîkariya me bike em bi 37,000 lîre ceza kirine. Kurê min nexweş e û girêdayî van makîneyan dijî. Ez dixwazim ku her kes vê zilmê bibîne û dengê me bibihîze. Li herêma Çiyayê Gabarê ya Şirnexê talankirina xwezayê didome. Burcê sondacê lê ku lêgerîna petrolê ya şirketa petrolên Tirkiyeyê li herêmê hatiye evcîkirin hata ragihandin ku hinek karker dibinê burcê de mane. Gelek komên tenduristiyê sewqî cihê bûyerê hatine kirin li qada petrolê ya mijara gotinê talaneke mezin ya xwezayê tê kirin. Ji ber ku petrol heta niha bi hezaran dar hatine birîn. Li herêmê gelek karakol jî hatine avakirin. Artişa Tirka dagirkere û çeteyên wê noqteyên hêzên hikûmeta Şamê yên li gundên Bêlûmyê yê Minxiyê bajarê Tirrifetiya herêma Şehbayê topbaran kir. Di encama topbaranê de 4 leşkerên rejîma Sûrî birîndar bûn. Nûçeya dawî çavkaniyên xwecihî diyar kirin ku çeteyên dewleta Tirka dagirker Feylaq Şam û koçberên ji bajarên Merşorîn ê bajarê İdlibê pêncî darên zeytûnan û biîvan yên du şêniyên gundê Metîneyê girêdayê bajarê Şerra yê Efrînê birîne. Li gorî agahiyên navê yek ji wan şêniyan Behrî Muhemmedê û çeteyan 35 darên zeytûnê yên wî birîne û ê din jî Mihemed Îsayê jî çeteyan 11 darên zeytûnê yên wî birîne û 4 darên biîvan jî hatine birîn. Sûcên dewleta Tirk a dagirker û çeteyên wê li dijî Efrînê berdewam dike. Dagirkerî dixwaze demografiya herêmê biguhere heta niha rayedarên herêma rejîma Sûrî li hember vê jî tê helwest nîşan nedane.